Ngiyalibingelela ngegama elihle, igama likaKristu, uNkulunkulu umsindisi wethu. Siyabonga ilanga elikhulu, ilanga lekhisimusi, ilanga lokusondela duze lobuso bukaNkulunkulu. Namhla sizabala uLuka 2 verse 11. Luke chapter 2 verse 11. IBhayibheli lithi, ngoba lizalelwe lamuhla umsindisi onguKristu inkosi emzini kaDavida. Abaningi ngalesi sikhathi sekhisimusi babebuza ukuthi kuliqiniso yini ukuthi wazalwa uNkulunkulu ngaleli langa. Kwesi sikhathi singaqeda isikhathi sibuza ukuthi yikho yini kumbe ayisikho. Kodwa okuqakathekileyo ngithemba singamaKristu ukuthi sinanzelele ukuthi uKristu wathi ezalwa wayezalwe ukuthi abuye ezosihlenga. Mina ngithemba ukuthi omunye lomunye engakhetha nxa ungaboni ukuthi ikhisimusi lilanga lokujabulela ukuzalwa kukaKristu, khetha ilanga olifunayo, ngoba okuqakathekileyo ukuthi uNkulunkulu wazalwa wabuya emhlabeni engumuntu owenyama. Esebuyile lapha wabuya engumsindisi onguKristu inkosi. Kuqakathekile ukuthi singaboni uJesu Kristu engumntwana kumbe engusane omncane ezandleni zikaMary, but simbone kakhulu engumsindisi wethu, simbone kakhulu esihlenga izono zethu, esibisela kuBaba uNkulunkulu. So sizathandaza namhlanje ukuthi ngalesi sikhathi siphumula silemuli zethu, sibone uJesu Kristu njengomsindisi, sibone uJesu Kristu njengenkosi. Asithandazenini. Nkosi Jesu, uNkulunkulu wami, Nkosi lomsindisi wethu, siyabuya namhlanje Nkosi yamakhosi, sibonga umsebenzi omkhulu owayenzayo, umsebenzi wokufa esiphambanweni. Wafa esiphambanweni waphindwa wavuka njalo, ukuthi thina esasingasobantu siyenelise ukufika kuBaba uNkulunkulu, siyenelise ukuba lobudlelwane loBaba uNkulunkulu. Namhla ngegama elingcwele, igama likaJesu Kristu, Nkosi yamakhosi, sibonga umusa Nkosi yami wokuhlengwa ngawo ngegazi lakho, umusa wokuhlengwa Nkosi yami, sihlengwa ezonweni zethu, sihlengwa ebubini, sihlengwa emnyameni ngegama likaJesu. Sibonga uNkulunkulu ukuthi wena wasifela, ufela izono zethu. Sibonge Nkosi yamakhosi ukuthi igazi lakho liyasigezisa. Sibonga ukuthi Nkosi yami ngeke sazigezisa, ngeke sizazenza sibe mhlophe, ngoba uNkulunkulu wami akula lenye igazi elisihlanzayo ngaphansi igazi likaJesu Kristu inkosi yethu. Baba, siyabonga ukuthi ngalolu suku sikhangele ikhisimusi, siyakhumbula umsebenzi owenzayo esiphambanweni. Uyenza umsebenzi wokusindisa, uyenza umsebenzi wokusihlenga. Nkosi yamakhosi, siyabonga ukuthi wangena emhlabeni ungumuntu wenyama, kodwa uNkulunkulu wami wabuya esimeni somuntu wenyama ukuthi usitshengise indlela eya kuBaba thina abantu benyama. Siyabonga uNkulunkulu wami ukuthi wasipha njalo umoya ongcwele, umoya kaNkulunkulu, umoya osenza siyenelise sibe lobudlelwane lawe loBaba uNkulunkulu ngegama likaJesu. Baba, ngalesi sikhathi siyathandaza Nkosi yami ukuthi kungabi lomuntu obhubhayo ngaphakathi, kungabi lomuntu obhubhayo emphefumulweni wakhe ngenxa yokuthi kakwazi uJesu Kristu njengenkosi lomsindisi. Baba, siyabonga ukuthi uJesu Kristu kulokuphila, lalabo abamyamukelayo bathola ukuphila. Nkosi yamakhosi, namhlanje kuseni sibonga isipho se-salvation, isipho Nkosi yami sokukholwa ukuthi uJesu inkosi lomsindisi. Siyathandaza Nkosi yami ukuthi lanxa sihlangana lemuli, sihlangana emabandleni, abantu bazabuya ekwazini uJesu njengenkosi lomsindisi. Abantu bazabuya Nkosi yami amehlo enyama lamehlo kamoya evuleke, bembone uJesu Kristu, bembone Nkosi yami yena owabethelela esiphambanweni waphinda wavuka ngegama likaJesu. Bembone Nkosi yami amandla esiphambano, anqoba ukufa, anqoba isitha, anqoba umkhuhlane, anqoba konke kwemhlabeni.
Nkulunkulu, sivula amehlo enhliziyo sibone wena, Nkosi yamakhosi, ukuthi wena nguwe wedwa othembekileyo, nguwe wedwa olamandla, nguwe wedwa olokunqoba ngegama likaJesu. Baba, sifuna ukubona wena, sibona ubungcwele bakho, sibona Nkosi yami ukuthi wena nguwe wedwa ophakemeyo, ngubusayo. Ubuse empilweni zethu, ubuse Nkosi yamakhosi emulini zethu, ubuse Nkosi yami laselizweni lethu ngegama likaJesu. Baba, siyabonga umsebenzi omkhulu, uthando olungaka wena Nkosi yamakhosi, umalusi omuhle ochiya izimvu ezingu-99 ulande eyodwa elahlekileyo. Wachiya Nkosi yami ezingu-99 walanda omunye lomunye wethu, ngoba besiyizimvu ezilahlekileyo, izimvu ezi-exposed kuSathane. Kodwa wena Nkosi yami wasihlenga, wasisondeza uBaba uNkulunkulu. Siyabonga umsebenzi ongaka, siyabonga umsebenzi wesiphambano, ukunqoba kwesiphambano ngegama likaJesu Kristu siyathandaza.